Indvuna yetekubusa ngekuhlanganyela Dokotela Nkozasazana Dlamini Zuma utsi hulumende utawulindza inkantolo ngemhlahlandlela rdzabeni lwelukhetfo Loku kuvele ngesikhatsi lendvuna iniketa imininingwane yakamuva ngeludzaba lwelukhetfo kuleli. Umphathiswa-ke wasecela ukuthi ochwephesha nezingculabuchopho zomthetho zimeluleke. Sithe mazimeluleka sathi unesibopho ngokomthetho wesisekelo nangokomthetho ukuthi aqhubeke alimemezele ukhetho ngoba akakwazi yena ukuhlehlisa ukhetho, kufanele lihlehliswe inkantolo. Uma inkantolo ingakalikhiphi igama lokuthi seliyahlehla ukhetho, umphathiswa kufanele aqhubeke yena alimemezele ukhetho. Futhi i-IEC mayenkantolo kufanele ukuthi iyocela ukuthi kuhlehle ukhetho oselimemezelwe. Kodwa uma ngabe i-IEC yenkantolo singayelekeleli i-IEC ukuthi nathi sibeke uvo lwethu enkantolo singaphambani nezeluleko zejaji umseneka. Kodwa futhi sisho ukuthi lokho kuyonqunywa inkantolo thina siyokuvuma. Iloko okwenza ukuthi namhlanje ngithi ake sikhulume sinichazele ukuthi uma silimemezela lo suku akusho ukuthi silimemezela ngoba singavumelani nesiphakamiso sejaji uDikhangiseneka, nokuthi futhi akusho ukuthi asivumelani nokuthi i-IEC iyenkantolo yomthetho wesisekelo. Senzela nje ukuthi singatholakala enkantolo